Governo Tailândia continua a apoiar fundo para programa Empoderamento Feto Timor-Leste, lihusi colaboração com a Fundação Alola. Sexta-feira, Loronto Nulo recém-ida fulang maio tinane, embaixador Tailândia e Timor-Leste, Atipat Rosana Paibulia, entrega fundo montante dólar rua atau situ, ba Fundação Alola ajuda a hadir capacidade no programa Empoderamento Economia Feto Timor. Governo Tailândia ia komitmentu atau força segurança humana hakbit feto no labarik siraya Timor-Leste, liu ia área saúde, educação no oportunidade economia. Governo Tailândia lihusi embaixada real Tailândia ia dili hahu tulung governo Timor-Leste, lihusi Fundação Alola ia tina riu rua sanulu racing rua. Portanto, assunto saúde ba inang hoang, sayhanesan tema central ba cooperação entre Tailândia e Timor-Leste. Batinang idane, lihusi iniciativa Lubuk aborda aspecto material no recurso humano. Inclui modernização fatin rua, centro básico ba emergência obstétrica no cuidado neonatal e aquele cai bagia, inclui cooperação atua força educação obstetrícia e a escola obstetrícia tolu. Nunemos investigação conjunta com nados mortos ho Universidade Mahidol, husi Tailândia inclui ho UNFPA Timor-Leste. Tuir Atipat, mas que uituang mai be comunidade Tailândia ia dili, durante ne participa ativo e atividade voluntário oin, nebeho intenção atu hakbit feto no comunidade vulnerável Siraseluk ia Timor-Leste. Ia bibang idane, marcamos ocasião auspiciosa ba aniversário Sua Majestade, liurai feto sutida Basra Suda Bimal, alaksana nebe mono ia lorontolu fulan zonyo. Majestade liurai feto, hanesan defensora firme ba empoderamento feto no proteção ba labarik sira. Ambassador of Thailand to Timor, Mr. T. going to deliver his remarks. Okay. Miss Maria Immaculada Gutierrez, CEO Alola Foundation, members of the media for today. And thank you very much for joining me today for the official handover of support from the Royal Thai Government to Alola Foundation in recognition of its admirable work in supporting women empowerment in Timor-Leste. This morning, my colleagues and I, together with our family members, participated in a ceremony to celebrate the auspicious occasion of Her Majesty the Queen's birthday anniversary on June the 3rd. Her Majesty the Queen has been a steadfast advocate for women empowerment and child protection. It is therefore our honor to exemplify Her Majesty's commitment in these areas through collaboration between the Embassy and the Alola Foundation. Since 2012, the Government of Thailand has provided financial support to the Alola Foundation every year. Our contribution of $27,000 this year may not be a large amount of money, but we are dedicated to continually support. We are dedicated to continually support the activities of the foundation. We are committed to strengthening human security and empowerment of women and children in Timor-Leste. Our cooperation project focuses on improving their health, education, and capacity building for economic opportunities. As a testament of this commitment, we have made a maternal and child health care as a theme of the Embassy's development cooperation with this country this year. 3 weeks ago, experts from Thailand came here to conduct a workshop of midwifery education participated by educators of 3 midwifery schools in Timor-Leste. We also have other ongoing initiatives to continue improving midwifery care, covering both the hardware and the software aspects, including the upgrade of 2 basic emergency obstetric and newborn care centers, or in your language you call Bemong centers in Kedika and Bakia, as well as a joint research project on stillbirth by Mahidol University of Thailand and UNFPA Timor-Leste. Earlier this year,
The embassy participated in the International Women's Day Bazaar at Benin to raise awareness about women's rights and their role in this society. Our small but active Thai community in Dili has also been volunteering in various charity activities to promote women empowerment. Last month, my wife and our chefs led a Thai cooking and food carving class organized by the Women Economic Empowerment Unit for canteen staff at the Presidential Palace, led by the President Jose Ramos Horta by himself. Next month, a Thai national who is a well-known personal trainer in Dili, we volunteer to teach a self-defense technique and physical exercise to women and girls affected by gender-based violence. Tomorrow, the embassy staff and I will join the Thai community for volunteer activities in Atauro. We will support the local women, artisans, as well as the agricultural project based on His Majesty the late King Bhumibol and the great sufficiency economy philosophy. Big or small, we contribute where we can. We hope that our support to the Alola Foundation will help advance the cause of women's rights and empowerment in Timor-Leste. And last but not least, I think the embassy of the Royal Thai Embassy here, the way that we promote the relations between Thailand and Timor-Leste, I think we would like to do the benefit to the local Timor-Leste Timorese people. We believe that the people-to-people relations is a solid base for the relation between our two countries. And since you're going to be the member of ASEAN in the very near future, we would like to even enhance our capacity building so that the ASEAN membership gonna be also not only the benefit the government level but also the local people of this country who gonna join and get the benefit from ASEAN family as well. Obrigado and thank you very much. Thank you, Excellency. Please be seated. Entretanto, CEO Fundação Alola, Maria Imaculada Guterres, apreciava a continuidade de apoio à Embaixada Real Tailândia. O fundo se utiliza para capacitação do grupo arte, no ebele hasa e qualidade de produção, no diversificação produto. No mos atu hakbit grupo hodi acesso ao mercado li husi feira sira, nibe organiza husi Fundação Alola. Honu grupo bele hetang osang, hodi suporta a necessidade de família niang. Sem objetivo ohine atumai para simo apoio fundo ki nebe maka fohusi embasada Tailândia mai ha Fundação Alola idane fundo idane nini objetivo maka atu apoio ba ia programa hakbit ekonomia feto nebe mak Fundação Alola iha liliu sehare ba iha kapasitação ba iha amenia grupo artesanato sira idane hare liu ba iha kapasitação ba sira hare hadi a qualidade produto, diversificação produto, nomos insare ba iha costumer sira, nebe idane makamisial além dene haremos ba iha tulung atau bele realiza feira ame babai halorua feira Tinang Klaran, nebe se realiza Zuilo, nomos feira Natal. O fundo idane se belemos luisi feira se fornece oportunidade espaço ba iha grupo artesanato sira atu bele lori fila fali sirne produto sira nebe maka iha mai faan para di bele hetan rendimento atu suporta sira ninia ekonomia umalaran liu ba iha reba sirne suporta ba iha sirne uang sirne cidade ba educação nomos ba iha nutrição nebe maka se precisa. Esse grupo artesanato ia kalau yang município de Lerete e município a minha grupo artesanato quase município sira representa ia lima nulu rising nebe makto alola to agora alola na fatin apoio e siramos barak maka hari atividade barak limos ia grupo sira nebe hanesang produto tais ninian mais brincos vestido pasta mos bahalo ba diversificar ba produto oi mai bela tacamatamos by produto sirseluk nebe mai reciclagem sira nomos sira nebe husi homang nomos produto nebe husi atauru hanesamos ukiran sana sa status sira
Montante em Sirafo aminene 2.700 ne fundo KIK ne bem macato apoio para atividade ne bem o menciona. É suficiente? Não é suficiente na. Também bem ami fatin serne ami baiham feira ami usar tamine edifício e fatin ami espaço ansire oine e dane foba grupo no dane não é suficiente na nomos para baihia be workshop lorong ida para bele fo capacitação baihia grupo artesanato sire dane suficiente. Idane bem ami la fahe tama se ta fahene la toma be ami hareba wisa a necessidade atau bele acomoda hotu sira iha fundação alola durante lorong 2 lorong 3 inclui lorong primeiro sira mai capacitação depois lorong 2 ba feira ba cada feira na bema kami sehat. Esse halo ya data juga. Data depois a se confirma mas bem se realize azuilo batinang claran depois ba iha dezembro né vai bem basic na tempo be natal depois a me loke a se publica sai data. Feira ne halo ne cara município de ila se mai colocou tu mai município de ami halo be a nível nacional pa ia dele vai bem edifício alola depois siram convida hotu mai hotu ne hodi faansi ne produto. Enquanto Fundação Alola funda José Senhora Cristi Sword Guzmão, nudar organização non-profit, organização non-governamental, nebe implementa ona programa oin, hanesa iha área educação, saúde, advocacia no desenvolvimento econômico, liu hadia vida feto hola barik sira ia Timor-Leste. Reportagem Novai Magno no Mesquita, televisão Timor-Post. Janela informação ba emogoto. Atua tem informação atual dia kliu. Kita haluha. Haneham botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.